L'institution que nous représentons aujourd'hui est l'héritière d'une ancienne tradition. Ses origines remontent au XIe siècle, quand le comte de Barcelone et le dirigeant de l'Église créent les assemblées de paix et de trêve pour éviter les guerres constantes entre seigneurs féodaux. Les assemblées se convertissent peu à peu en corps général ou assemblée générale de Catalogne, sous le règne de Jacques Ier d'Aragon au XIIIe siècle. Elles correspondent à un système de souveraineté négocié, régi par la loi constitutionnelle catalane. Outre l'aristocratie et l'Église, elles permettent la participation également de la bourgeoisie naissante barcelonaise. After the War of Succession, when the troops of Philip V conquered Barcelona on the 11th of September 1714, the king abolished all the Catalan institutions. The current Parlement building is the former arsenal of La Ciutadella, a fortress which was ordered built by Philip V in order to control Barcelona and thus Catalonia as a whole. But the people's outcry against the fortress ended up with a law transferring it to the city, and it was decided to turn it into a royal palace. However, after the Primo de Rivera dictatorship, the local government designated the building to be the seat of the Parliament on the 14th of October 1932. During the Second Spanish Republic, Luis Companys was the first president of the Catalan Parliament. He would later become the Catalan Prime Minister and would be executed on General Franco's orders after being found by Nazi troops in France. He was the only European head of government assassinated by a fascist dictatorship. Toutefois, avant la guerre civile espagnole, le Parlement fut suspendu entre 1934 et 1936 et finalement aboli en 1939, après la victoire de l'insurrection militaire franquiste contre la République espagnole. Depuis la fin de la dictature du général Franco, la Catalogne a récupéré ses institutions nationales. Un nouveau statut d'autonomie a été adopté en 1979 et le Parlement a été rétabli en 1980. From that moment on, the Catalan Parliament has lived through many historic moments, such as the promotion of a new Catalan statute in 2006, which was curtailed by the Constitutional Court of Spain in 2010, the Declaration of Sovereignty and the Declaration of the Right to Decide. Today the Parliament is the prime Catalan institution because it represents all the Catalan people. It exercises legislative power, elects the Catalan Prime Minister, and is the origin of all the other institutions of the Generalitat. Its main function is to discuss and pass laws which concern all the Catalans, such as that referring to the Generalitat's budget. The Parliament also promotes and controls the government activities. Parliament must be visible and accessible to all Catalans. To this end, thousands of people come here every year. They contribute their views individually or on behalf of a group, organization or association to the members of Parliament, whether in hearings or commissions. Citizens actively participate in the legislative process through hearings or promote the adoption of laws by means of so-called legislative initiatives that require the support of at least 50,000 people. Le Parlement est toujours plus proche du citoyen grâce aux investissements croissants en technologie de l'information et de la communication et à la diffusion du contenu à le site web du Parlement, et aussi par le chaîne parlementaire que nous avons ici. Et voilà. Le Parlement catalan est composé de 135 députés élus par le peuple de Catalogne au suffrage universel lors des élections législatives catalanes.
on écrit un livre direct et secret qui a lié au plus tard tous les 4 ans. Rien de ce qui se passe dans nos quartiers, nos villes et nos villages n'est étranger au Parlement, dont le but premier est de servir la population qu'il représente.